pa šta ima ljudi? Evo, ja vam se svima službeno zahvaljujem na brojci od 1000 pretplatnika. Lijepo je vidjeti da ima toliko ljudi kojima se sviđa ovo što radim. Mogu vam obećati samo jedno. Nikada nećemo raditi one stvari sa nazivima. Iako kritičari ili kritikare ili tak nešto, pa ono, zvuči neloše. Možda ipak nekad, ko zna. Ne, šalim se. Fokus. Moram se naučiti fokusirati na ono o čem želim pričati. Nešto malo drugačije ovaj put. Danas ide jedan onako opušteniji video dok se vozikamo ovdje po Europi. Htio bih se dotaknuti ovog tjedna iza nas. Bilo je baš nekako divlje i tjera na razmišljanje. Kao prvo, ovaj tjedan je započeo kao tjedan detoksikacije jer je upravo završio jedan od najvećih RTL showova svih vremena. Ono kao gledaš sa ženom, jer ona tako želi, onda polako shvatiš da i ti to želiš, onda polako želiš da prođe. Onda kad prođe, bude ti kao malo krivo, malo se osjećaš čudno i onda dođe ponedjeljak i svi zaborave i krenu dalje, ajmo. Ali da, ukratko, detoksikacija. Ovaj tjedan je donio još jednu veliku stvar. Pretpostavljam da svi znate o čem se radi jer ne živite ispod kamena. A to je Nikola Jokić. Lik je napravio triple-double sa 60 koševa. Znači lik mora zabiti 60 koševa i imat triple-double da bi Denver uopće bio blizu pobjedi. I onda ga Westbrook zajebe onako kako samo on zna. Fokus. Previše skrećem s teme. Uglavnom, mislio sam da će mi u tom danu to biti najveći šok, ali ne. Najveći šok dogodio se kasnije kad sam saznao za cijene novih Nintendo igara. I da, prošli smo već ovu temu, napravio sam video, znam, ali stvarno što više gledam po netu, što više primam Instagram reelova o tome, sve više mi to sve postaje apsurdno. Znači, imaš likiće u autićima. Mislim, to je super, Mario Kart je super, da se razumijemo, ali likići u autima koji se trkaju, to košta 90 eura. Nekako kako više prolaze dani, sve više uviđam koliko je to nenormalno. Pratio sam i te Nintendo Treehouse i gledao gameplayeve, zato što iskreno volim Nintendo. Zadnjih 6-7 godina mi je Switch bio najdraža konzola. Mislim kad odigraš igru poput Breath of the Wilda i razmišljaš kako bi volio da ju možeš zaboraviti i opet odigrat prvi put, to ipak nešto govori, jel? Ali ovo sa cijenama je baš nekako skami. I shvaćam da proizvodnja igara košta sve više, ali Mario Kart nema ni voice acting. Osim ako ne računamo njegove i Luigieve krikove, naravno. I stvarno se pitam koliko će koštati tipa novi GTA 6. Koliko će koštati Ghost of Yotei? Mislim, nema šanse da se drugi izdavači neće povesti za Nintendom. Sad, svi znamo da su oni hardcore Nintendo fanovi, luđaci koji su spremni iskeširati lovu za kart trkanje. Nintendo zna to isto. Nintendo naplaćuje tek demo. I još da je to nekakav tek demo poput Astro Rooma u kojem zapravo igraš i na veoma kreativne načine se upoznaješ sa novim kontrolerom. Ali ovo je doslovno tutorial za sistem. Šta radimo, Ovo neće niko kupiti, ali ne, mi smo Nintendo, mi možemo naplatiti i ovo, pa čak i ako zaradimo 20 eura, to je ipak 20 eura. Svašta. To se meni ne sviđa i sve više mislim da bi se trebao orijentirati na starije igre. Naravno, postoji i puno toga novoga što me zanima. Evo, jučer saznah da Jagex, to su oni koji posjeduju RuneScape, rade nekakav novi MMO RuneScape Dragon Wilds. Da, može, ok, zašto ne? U zadnje vrijeme nema baš nekih kvalitetnijih MMO igara, a ja sam fan MMO igara, mislim da imaju određenu ljepotu u sebi, iako nikad nisam bio čovjek koji će posvetiti cijeli svoj život i cijelo svoje biće isključivo na jednu igru, što je ono što developeri tih igara očekuju od nas. Svejedno, kažem, ima nešto privlačno u njima. U tome kad imaš otvoreni svijet gdje radiš nekakve svakodnevne questove i vidiš druge ljude oko tebe koji trčkaraju i rade svoje questove. Postoji neka vrsta ugode u tome. Ne znam je li zbog nostalgije, ali svakako sam uvijek zainteresiran za taj žanar. Tako da postoje nove igre kojima se veselim. Expedition 33, Hades 2, Path of Exile 2, No Rest for the Wicked isto, djeluje zaista fantastično. Enshrouded koji nagodinu izlazi iz Early Accessa je genijalna igra, preporučam ju svima, pogotovo ako imate nekog s kim možete igrat. Ovako izgleda ekipa prije nego će krenuti u avanturu. Neki plešu po stolu, tu gdje jedemo sa nogama, ali dobro, ajde.
jer način gradnje i survivala i u isto vrijeme ono borbe i napretka u igri je stvarno dobar, a još je u early accessu igra. Stvarno baš je dobra igra. Ali svejedno imam osjećaj da ću se polako početi vraćati nekim starim naslovima koje ili nisam igrao ili jesam, ali ih nikada nisam dovršio. Ima puno igara za koje znam da su dobre i igrao sam ih, ali su se dogodile neke okolnosti i jednostavno ih nikada nisam završio. Možda je sada vrijeme za to. Ne znam, zanima me jel biste vi bili zainteresirani sa ubacivanjem takve vrste sadržaja u ovaj raspored mojih videa. I da se razumijemo, ne bi to nužno uvijek bile recenzije starih igara, nego ovako nekakve općenite teme, razgovori vezani za njih, tipa igre poput Mafije, Mirror's Edge, Dooma, Skyrim, Half-Life, ne znam, Portal, Bioshock, Hollow Knight, Sifu je jedna od novih, itd. Ok, neke od ovih igara sam prešao, ali bih volio opet igrati i pričati o njima. Imam neki osjećaj da ću puno više dobiti od njih nego od ovih novih naslova. Današnje vrijeme je baš po pitanju video igara postalo nekako prezasićeno. Više ne možeš ni ispratiti šta sve izlazi i nekad mi baš fali to jednostavnije vrijeme. Vrijeme kad su igre bile rađene od igrača za igrače. Danas igrači dobivaju igre od korporacija. Znači, igraš igru i osjetiš miris ulaštenih stolova i ne znam, skupih odijela i hrpe govana. I pretpostavljam da će se dogoditi nekakav shift u tom svemu eventualno. A do tada, nemojmo zaboraviti na backlogove jer siguran sam da i vi, isto kao ja, imate puno toga na policama, što fizičkim, što digitalnim policama. Nešto što ili niste odigrali ili niste nikad završili. Tako da, ima tu dosta toga za igranje. Hvala još jednom svima koji su ovdje, hvala na tisućici i vidimo se sljedeći tjedan. Pozdrav ljudi!